Ruhaama Development Sacco Egabire biconco ebirimwe mbuzi emifarasi utireho neshaha za rusika ahari abo bamemba bine migabo minji utireho n'abakozireje Omukweguza Okubika no gushashura je Sente mu Sacco-eji. Of course nwagira ngo ukoranye na Luxi mweno mwako uti n'abakozireje abine migabo minji ababikireje abashashurejero kandi na institutions zose twatana sanazo nahizo basekora n'exapoting Sacco-eji bwe tuzakuhereze biramo. Ebi bibireho mu rukiko rukogwa buri mwaka kandi ogugubire kujyo mu rundo rw'15 JT 15th annual general meeting. Urukiko rukorigwa muri Embassy Tours umurembo gwantungamo gwetabigoma abakuru ku rugo mu government abebembezi ba Sacco-eji hamwe n'aba delegates ningasha bari kujwecera ba members ba Sacco-eji okurugo mu byanga ebitari bimwe na bimwe. Samuel Muchunguzi uri mukuru w'entebe ya katana habwa district ya Ntungamo kandogu niwe birajyo mujenyi mukuru mu rukiko asimire nkora ya Sacco-eji ari kugira ngo bagirimu bagikoze saje neza kugumiza mu kugwana isobworo mu makagabo kandi yashaba abantu kushashura kurunje sente zibari kuba begurize ku rugo muri za Sacco. Waguza sente rero kanya bakakweto mukoti utanyeta ejo nanye ejo disclaimer ejo kandi utagira ki kashi buri wabe nozirya uko akotaranye se hati ubwa kufundiriza hati nubwaza bwo munyaciye manu ngwaro nye omunye obwa abanyaji mutanyeta murebeke ngu wararye sente orebe ko koragira ki aha bukuba shana twenda turwane nabo aho kunyeta akakwiciriza nabakafuna abo nabagira ki abakafuna konka eza Sacco zitwe zonezi Museveni akabiraho no mushoro akasente nkachi 2% 3% 5% mwene murebeke ngo mwihayo mwagira muta mwashasho. Kandi wo mucyara Miriam Mugisha Kagiga uri RDC ahabwa district ya Ntungamo nawe abira rya mukorogu ashabira abantu kwerinda abantu abari kwereze sente za kafuna bete ba manerenda zibitu kubagumiza mu nibebikira sente zabo muri za Sacco nke ya Ruhaama Development Sacco okwenda kutungura ibyo bwegese n'imibereho yabo mu makagabo. Nareba ngo okutandika kwa Sacco-eji na mama nawe akatekaho ki akatekaho umukono umuntu kwakwisha akajya madamu kaza kushaka kafuna ya miliyoni niza kushashura miliyoni zingani mujya kuba bafitire cyenda hanisho ubu no bwire bwo kugira ki nambwe no office yanjye ngire ho kwa eje kurunisha bamugiye kwase yaba bantu abashisha abakazi barijo mbaka abashisha bargombazu ahabwa kafuna kandi kafuna bo mukamase aho ko baracanga cyenda tukwazira hanyisho mushi bakomeje. We Ozbatine bya Ruhanga uri manager na Amos Gariyo uri omwebembeza habwa Sacco-eji nibagira ngo bwa hati bine ba memba bari kwingane 2026 omu Sacco-eji kandi ngo Ruhaama Development Sacco enitaje rikuru omutawuna ya Ntungamo ahashungine na Shell Petrol Station erindi ryo muri Kagonji omurigwe ikiniro kandi habo kugira ngo Sacco-eji rikweyongera kutunguka nibenda kutitaje risya omuri Kitwe Town Council okwenda kwisyo buherezo mu bantu aba basimire government y'ihangeri habo kwikiriza Sacco-eji gukorera kurunjo mu ihanga kandi bongera basimano ryo mucyara wa mukuru w'ihanga owestinisa minister Mama Janet Kataha habo kubaho umusinge ogwatandikire Sacco-eji. Tumanyangu umusinge gwa Sacco-eji niwe yakutiyeho kandi kubafita musinge tuba kwa mujamuzama mcheze twara musho gusinge government aba environment shangane ichiriza businesses tutambara kurundu kandi na munonga na supporting Saccos manya no mushoro bakaba babuziye so bine kudisima munonga ukora chikoro twajoro rw'15 tuyina abantu 2286 so ni simba hanga kandi office yaho mutawuni opposite na Sheru niyo head office yitu kandi branch tijino mutawuni yo kweta Kagonjo ku mu rw'ikiniro
kandi uko twanditeka ngu uko kubamemba batwikiriza tutakuteka branch ndije kitwe town council kandi twagitayo kibanchi mayise ngo hereza twabujanjaza kwa kabinji. Bamwe omuri bamemba batungire biconco hamwe n'abo bona batiro mu Sacco nibasima buhereza bwayo kandi bashaba abantu bona ukwegita Ruhaama Development Sacco okwenda kutungura makagabo kandi nibyona ngihire umusako bwene nyona nisha bangu abantu abakubasa kubana banturikirize irizoba na bwenu abo kushashura jeroni bambirizo gumufarasi njana gwo numugureba ati naza kubyamaje bwena nisha abantu mwono ko himuri muje mujo yininge Ruhaama Development Sacco ni koraje nam so ni tima munonga nkatandukaniye emitwara 5 hati ndyare ngorwa miliyoni 2 n'inzirgeze maximum Sacco ziyatiyeho nanga bamemba zeze batireho umuntu banzo yakomaho nanye nizo nkurya nko mushija nkabandi ni ngisima hatanye nakatandukaniye munyeto hati ndi mushija ndi myaka 20 mwe ni sema Ruhaama imbabara abantu aba batakaje mu Sacco zibaryo mukafuna kafuna nenyunyutsi ne kunyunyuta kana za 20-25 kandi Ruhaama nsiriru reducing percent erya affordable everybody. Sacco hateriyo nekora magoba mingi kandi nintera omuranga ababa riyo barge sente za kafuna mu byaro first aid yatandikireho ekintu cyango nko muzire witu muje mu joining Sacco bahereza sente ezirumo tugoba tuke obase kwihamu entandikwa yawe kandi obase kushomesa abana bawe na nebindi bikugenda omisho. Ahabwa Modern Television ndi Gilbert Ankunda na King ni wakora umuri ntungamo.